ikaze ni ugukurikira ibiganiro bitandukanye Isoko TV4 iba yabateguriye. Aka kanya rero tumaze iminsi nta biganiro tubagezaho bigendanye n'ibiganiro byacu biba bifashwe n'amashusho bigendanye n'umwanya uba wabonetse bigendanye ndetse n'izindi nshingano baba bafite. Rero utarakora subscribe kuri channel yacu Isoko TV4, aka ni ko kanya keza ko kuba wakora subscribe ubundi tukajya duhora twibanira mu biganiro byacu bitandukanye. Nk'ibisanzwe rero nitwa Shadadi Habimana, njye dusanzwe tubana n'ubundi kuri Isoko TV4. Isoko TV4 ni channel n'ubundi ibagezaho ibiganiro byiza binogeye buri muntu wese. Uyu munsi rero bazaniye byinshi cyane ariko bigendanye n'ubundi na geopolitique, aho hari amakuru akomeye cyane yatangajwe ku munsi w'ejo n'ibinyamakuru bitandukanye byo ku isi. Ni amakuru yavugaga ko Perezida Donald Trump ashobora kuba yaragiye mu modoka isanzwe itwara amafunguro yinjiza mu ndege mu rwego rwo kwirinda ko Iran yabasha kuba yamwica. Iyi ni inkuru rero ikomeye ndetse kurusha uko yabanje kumvikana mu kwezi kwa karindwi gushize. Icyamenyekanye ubu ni uko Donald Trump atahinduye gusa Air Force One yari nshya akajya mu ya kera, akaba yarabanje kwinjira muri Air Force One akaza ku isoko mu ibanga akajyanwa mu modoka ikoreshwa ku kugeza ibiribwa mu ndege, ahindurirwa indege ya gisirikare Air Force One iragenda irimo abanyamakuru n'abakozi ba White House gusa, ariko Perezida Donald Trump we atari muri iyo modoka. Tariki 8 Nyakanga 2026, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarasoje inama y'ibihugu binyamuryango bya OTAN yabereye mu murwa mukuru wa Turkiya witwa Ankara. Abanyamakuru ndetse n'isi muri rusange icyo babonye nuko babonye imodoka zizimbugiza ku kibuga cy'indege. Abanyamakuru babona Trump ajya muri Air Force One, indege irahaguruka. Ariko nyuma y'ukwezi amakuru yahinduwe burundu ko twari twarumvise uru rugendo. Muti byagenze bite? Trump ntabwo yari ari muri ndege ya Air Force One. Hari hateguwe igikorwa cy'ibanga cyo kumukura muri Turkiya kubera amakuru y'umutekano avuga ko ashobora kuba hari umugambi wo kumugaba w'igitero. Irani ikaba yarashyizwe mu majwi. Ibi ni byatangaje ikinyamakuru by'Abongereza Reuters. Ikibazo rero hano kiti ni icyo Amerika yari izi ku buryo perezida wayo yagombaga guhishwa mu modoka itwara ibiribwa mu ndege. Ese hari amakuru y'igitero cya Irani yari yizeye koko? Abantu bakongera bakibaza bati kuki indege ya Air Force One yakomeje urugendo kandi Perezida Donald Trump atayirimo? Ese indege nshya ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahawe nk'impano na Qatar yaba itari ifite ubushobozi buhagije bwo kurinda perezida? Kandi se iki gikorwa kitubwira iki ku rugamba rw'ibanga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran? Aha rero niho ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi gishingiye. Trump yarageze i Ankara ku itariki 7 Nyakanga mu ndege ya Boeing 747-8 yari yarahawe na Qatar, ikaza kuvugururwa kugira ngo ikoreshwe nk'indege isanzwe itwara Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uru rero rukaba rwari urugendo rwayo rwa mbere mpuzamahanga itwaye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ubu Donald Trump. Ariko urugendo rw'utaha nirwo rwahindutse ibintu bidasanzwe. Muti gute? Trump yatangaje ko indege nshya yari kubanza kujya mu Bwongereza kugira ngo abasirikare b'Amerika bayirebe, maze avuga ko we yari gutaha akoresheje Air Force One ya kera. Yatangaje ikinyamakuru cy'abanyamerika cyitwa Elo News. Icyo gihe abanyamakuru benshi batangiye kwibaza bati ese ibi byo bifitanye isano n'umutekano? Ko muri iki gihe umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran wari wongeye kuzaba ndetse n'ibikorwa bitangiye gukomera. Mu gihe Trump rero yavuga iya Ankara, byagaragaraga ko agiye kugenda muri Air Force One ya kera, yari isanzwe n'ubundi Perezida Trump agendamo. Ariko amakuru yaje gusohoka nyuma agaragaza ko habaye indi gahunda y'ibanga. Trump yabanje kwinjira muri Air Force One, nyuma atabonwa n'abanyamakuru asohoka muri iyo ndege, agera mu kinyabiziga gisanzwe gikoreshwa ku kibuga cy'indege mu gushyira ibiribwa n'ibindi bikoresho mu ndege. Muri ubwo buryo rero niho ibibazo byose bikomoka. Agezwa muri iyo ndege yindi anyujijwe muri iyo modoka isanzwe itwara ibiribwa. Iyo modoka iramujyanye kugeza mu ndege igisirikare nk'uko ibihanamukuru by'Abongereza bitangaza, imuvana muri Turkiya
imujyana mu Bwongereza. Abantu bakibaza bati niba iyo ndege yaramutwaye mu Bwongereza, Air Force One yo byagenze bite? Yenda isanzwe. Iyo ndege nayo yarahagurutse ariko itarimo Perezida Donald Trump. Yarimo umwe mu bakozi ba White House, abashinzwe umutekano n'abandi bakozi ndetse n'abanyamakuru. Ibinyamakuru by'abanyamerika AP cyangwa se Associated Press bivuga ko muri icyo gikorwa Air Force One yabaye mu buryo bufatika decoy. Iyi ni indege yo kuyobya uwashoboraga kuba ashaka kumenya indege nyirizina perezida aba arimo muri bwa buryo bw'umutekano n'ubundi. Abantu benshi bakongera kwibaza ati kuki ibi byakozwe? Raporo z'abanyamakuru zishingira ku buyobozi bw'Amerika zivuga ko inzego z'umutekano zari z'abanyamakuru yizewe ko hashobora kugwa igitero kuri Trump cyangwa se ku ndege yari arimo. Ikinyamakuru cy'abanyamerika CBS News cyatangaje ko abayobozi b'Amerika bavuga ko ari amakuru yerekeranye n'umugambi ushobora kuba ugamije kurasa indege ya perezida ariko arimo hakoreshejwe misile Iran cyangwa se imitwe ishyigikiye ikaba yarashyizwe mu majwi. Ibindi byatangaje ikinyamakuru CBS News. Trump ubwe ku itariki 11 Kanama ubwo ni ku munsi w'ejo yemeje ko koko Secret Services n'abajepe ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igisirikare byo bamusabye guhindura indege. Yagize ati yagize umutima muri make yakoze Secret Service n'igisirikare bamusabye kandi bivuga ko hari threat cyangwa se ikibazo cyari gihari. Avuga ko we atigeze abaza byinshi ku bigendanye n'iki kibazo. Ibi rero ni ingenzi kubitandukanya, aho Trump yemeje ko hari ikibazo cy'umutekano cyatumye ahindurirwa indege, ariko ibisobanuro birambuye by'umugambi wo kumurasa cyangwa se uburyo Iran iri gushyira mu bikorwa byo bishingiye ku makuru yatanzwe n'abayobozi batavuzwe amazina ndetse n'ibitangazamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Abantu benshi bibaza bati kuki Air Force One yahinduwe ikaba ariyo igirwa decoy mu kurinda umukuru w'igihugu rimwe na rimwe ikibazo cyo kubaka igihome gikomeye gusa cyangwa se urukuta cyangwa se ubundi buryo bwo kurinda umukuru w'igihugu, ahubwo no gutuma umwanzi ayoberwa aho uwo arinda ari. Ayo ni amakuru ya Secret Services. Niba ushaka kugaba igitero yari azi ko Trump ari muri Air Force One, kumuvana muri iyo ndege mu ibanga byahinduraga amakuru y'umwanzi yari afite. Air Force One irahaguruka, abanyamakuru bayirimo, ku muntu wari hanze areba ibyabaga, ibintu byose byashobora kugaragara ko perezida nawe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari muri iyo ndege, ariko Donald Trump yari mu yindi ndege. Iki rero cyo bita muri terme za gisirikare deception operation. Hano ni ugutuma ushaka kugira nabi akomeza gukurikirana amakuru ashaje cyangwa se atariyo. Ariko none hano abantu kongera kugaruka ku kibazo gikomeye, niba koko Air Force One yarakoreshejwe nk'indege yo kuyobya abashaka gutera perezida Trump, ari cyo cyahise kibazo abantu bo bari muri iyo ndege bo bari batekanye bate? Muri iyo ndege harimo abanyamakuru, abakozi ba White House ndetse n'abandi bantu bari mu itsinda rya perezida. Mu gihe rero niba washakaga kwivugana Trump yari yariteguye kugaba igitero kuri Air Force One, aba bantu kandi bose nabo bagakomeza kugera muri iyo ndege, uwo mwanzi yashoboraga gukeka ko na perezida arimo. Iki kibazo kikaba cyaranagarutsweho cyane nyuma y'uko amakuru y'iki gikorwa yose asohotse, nk'uko iyo ntaramakuru by'Abongereza Reuters nabyo bibitangaza. Hanyuma iya ndege tubabwiraga ya Qatar nayo yongerwa muri iki kibazo. Kuki Trump atahise akomeza gukoresha Boeing 747-8 cyari yazanywe muri Turkiya? Iyo ndege yari yarahawe Amerika, yihawe n'igihugu cya Qatar, maze yihutishwa mu kuvugururwa kugira ngo ijye itwara perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko amakuru yatangajwe muri Nyakanga yavuga ko indege za Air Force One zisanzwe zifite uburyo butandukanye bwo guhana ibitero bishobora kugabwa hakoresheje za misile, mu gihe ubushobozi bwose bw'indege nshya bwari butarasobanurwa ku mugaragaro. Buryo guhindura indege kwa Trump byose byiyongera ikibazo cyari gisanzwe gihari, bati ese indege nshya yari yiteguye koko gutwara perezida wa Amerika mu gace karimo ikibazo gikomeye cy'umutekano, mu gace Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanzwe n'ibindi byose bitandukanye? Hagati aho ibiro by'umukuru w'igihugu muri Amerika byitwa White House byo byose ko indege nshya ifite umutekano, ariko ko iri gukorerwa andi mavugurura agendanye n'umutekano. Abantu none bakongera bakibaza iki kibazo. Trump yavuye muri Turkiya, abanyamakuru bagera muri Air Force One, agenda mu yindi ndege ya gisirikare cyangwa se ishobora no kuba inatwara visi perezida. Hanyuma aho yaguye byagenze bite? Associated Press ni ibiro ntaramakuru by'abanyamerika bivuga ko Trump yongeye kwinjira muri Air Force One yari yahagurutse i Ankara irimo abandi bantu, nyuma aza kuyisohokamo
nk'aho ariyo asanzwe azamo, ubwo yakoze n'ubundi cya gikorwa kindi, aho avaho ajya muri Boeing 747 Maynazite nshya yari yahawe na Amerika na Qatar, ariko yakomeje kuhungeza i Washington, niyo yise afata n'ubundi imuvana mu Bwongereza imujyana i Washington. Bivuze ko rero urugendo rwose rwari rwarateguwe ku buryo umuntu wari gukurikirana amakuru asanzwe yashoboraga kumva ko Perezida Trump yakomereje muri Air Force One kuva mu gihugu cya Turukiya kugenda akagera Washington DC. Aba nanone bakongera kwibaza ati kuki ibi byamaze ibyumweru byinshi bitazwi? Iki rero ni ikindi gice gikomeye cyane n'ibikorwa by'ibanga byo kurinda perezida wa Amerika atari bishya. Abandi bategetsi bagiye muri Iraq, Afghanistan cyangwa se Ukraine mu ngendo zabaga zagizwe ibanga, ariko akenshi iyo perezida amaze kugera atekanye amakuru nyayo aratangazwa. Aho amakuru y'uko Trump atari muri Air Force One yakomeje guhishwa mu gihe cy'ibyumweru. Iyo nta makuru y'Amerika Associated Press bivuga ko bamwe mu basesenguzi babona ko ibyo ari byo bitandukanye iki gikorwa n'izindi ngendo z'ibanga zakozwe n'abo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero birimo ko ikibazo gihari gusa atari cy'umutekano gusa, ahubwo ari n'ikibazo cya transparency cyangwa se n'ikibazo cy'umucyo. Hanyuma abantu bakibaza bati ese Iran yaba ifite ubushobozi bwo guhangana indege yitwara perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Kuba inzego za Amerika zarafashe precaution cyangwa se gufata mesure avant, gufata ingamba kare, ni ikintu gikomeye, ariko ntabwo bihamye ko Iran ifite ubushobozi bwo kurasa misile zahanura indege ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuba inzego za Amerika zarafashe precaution rero bigaragara ko amakuru bari bafite kuri Iran bayafashe nk'akomeye bihagije ku buryo bahindura gahunda y'urugendo rwa perezida mu kanya gato. Kandi aha naho tubona ko intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itakiri gusa misile, indege z'intambara, ibihano cyangwa se diplomasi igeze ku mutekano bwite wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma ibi ngibi byose byabaye hari icyo bisobanura ku ntambara ya Amerika na Iran, aho hari ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni uko Iran na Amerika bageze ku rwego aho kugirira inama umukuru w'igihugu bishobora gufatwa nk'imwe muri principe zishobora gutuma ibintu biza kugorana ku ruhande rw'ibihugu bitandukanye. Hanyuma ariko ikindi kintu abantu batarimo batindaho ni ibigendanye n'aho birimo byerekeza ibi byose mbabwiye. Aha harimo icya kabiri ko Amerika ishobora kugira igisirikare gikomeye ku isi, ariko kurinda umuntu umwe bisaba amakuru y'ubutasi, deception cyangwa se gutuma umwanzi yiheba ndetse n'ibikorwa by'ibanga. Ahubwo icya gatatu ni Air Force One ubwayo, ntabwo ari indege gusa, ni igice cy'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero dusoza ni uko Trump yavuye muri Turukiya ku itariki 8 Nyakanga 2026. Abaturage n'abandi bose babonaga Air Force One ihaguruka, abanyamakuru bayirimo, abakozi ba White House bayirimo, ariko umuntu umwe w'ingenzi utegereje kuyibamo ntabwo yari ayirimo, ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Hanyuma hashize ukwezi ibyo bibaye birumvikana, ariko Trump ubwo yemeye ko yakoze ibyo Secret Service n'igisirikare bamubwiye. Muri icyo kibazo gisigaye ntabwo ari ukumenya niba indege ya Trump yarahinduwe, Trump yarabyemeje, ahubwo igisigaye n'ayo makuru nyakuri inzego za Amerika zari zabonye ku mugambi wo kumugabaho igitero ku buryo zahise gukora operation nk'iyi. Kandi niba koko Iran yari izi neza ko Trump yagomba kuva muri Turkiya, ibyo bishobora kuba byaratwereka ko urugamba rwa Amerika na Iran ruri no kubera ahantu tutabona, mu butasi, mu makuru y'ibanga ndetse no mu kurinda abayobozi bakuru b'ibyo bihugu bose. Kugira ngo simbwibi n'abategure kuri uyu munsi, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze mukurikire Isoko TV4 kandi mukomeze mukore like, share, subscribe, abantu bakomeze kuza babireba. Uwiteka akomeze kubana namwe. Ciao ciao.